Emo kwa ba me de afia amankwa tamaklo health tips wo Badwam dwumedie na o hwe no fi juada de kosi fiada ye fa topics ba ko a na doctor for aboye bubu sa de amaye 5 minutes se be abetimi atie bie na wakọ nduma so na wotwe mu waka ye ho a rabies ene ye di ho nkomo unte hwe kura no se wa mo mpan waboa no rabies pane ni bi no kaw sa bonten se he wa mpa mu a sa nya ba uni padua mu a docs ye hwe nye ye disi eja wa emedewo ekọ na ansa na ba wukura no su no ban nyina no ebe te se aboa no ana kraman tie hwe hu yi ni tie sankomo yi dog na so mo akwaba ye da se papa pa ne ye hwe signs and symptoms aboa na kasa rabies ni be ba no so a ye hu nsunsan so woni so ana because ye wo isasu two forms furious and paralytic form. Furious say aboa na ni so aye digidi because aggressive and a paralytic say about him say ni so action afede on so odaho untimi enkeka no ho okay enti de mama mu say nipa bia no so kraman na ojamo a say o kraman na ojamo no ne ye say no fast me suban enti say bia ukofie onya to nka na o to say o kai ba de o ye hia no afede draw no kraman no no ampa on few o fe no krapa on few do dan kwesi a on few eno ne normally science and symptoms say you sabo bi ebe yare a se na ye nipa so te no sa itapedi on few ono a edian ko ntimi ndi na eko na nim yare ni ko na nim na abo na fe de ontimi krapo ne enante oponi ba paralytic odawo obubu egu form enam na wo na nim so ebe ye memremre afede no wo de fe Julie saliva after crime na fe de kwa won say to see efi na nim ba ono a ontimi and controlling na eno na paralytic form no apeti odawo no nkeka no wo ye ne den na furious form ne de ne ni so ye jaja no eno sa no wo na ka onimo no apede no otinsiu apede wanga sasa no owu se ka bia no se owu se house fly abobi ni na wiem a onu ene movement ane object e move bia no odi echiri no pesa ko keka sa anyoma apede mambo fifi pesa ko keka money we ene chese aboa no oyenya de fe Rabies ta we nyoma we nyina nyoma ebetimi ya ye bi asese but ba we na egusa be betina ye for ama no mo ne tuma kase ampa se Rabies yenya ye situation whereby we musi ya ko fe se ye Rabies na enye Rabies to fa suku aboa na onku aboa and the signs and symptoms we na ye da eni e wo aboa amu temperature be ye e be ko soro ne se muti be yom ya ni sa nyoma ne de won asasa mutimi hu ba mo ni ye bi se no ena obebu se ampa eno ye de aka ne ye nipa de emboa de e ba nipa mu a omo so nya the same nipa no ti be yo ya bebi e ka no afede o so be ye o ya afede won asasa so no wonam no e wo wonum no be jojo afede de anu kwa mpo se be di nsu de ma wa umpe so be no ye friend adrophobia se nsu umpe afede bebi a ehre e light wo so umpe na wa say nipa no so if any hallucination wadwendwen e your style bi ene na ye pu say nipa na kasa e ya put say kraman no e dede ana edusa no no say ne so etimi ya hyehyehye nti bebi na ye de eye toma na say eye chain atom say na omunye gidigidi na nipa pe de on so nso to say fini no ba ontimi ya no hwe we ye eye symptoms a ye pu e woni pem nyambo china ye nto aso Dr. Benjamin Kisi Sasuna yene ni din komo na wotwi mo boa yampa ntino so tie ni 5 minutes hu se yanche ofre dog 0244867068 obejo so 0244867068 yare bia hawadwen yemfre no chna nkwa hodin wo ho akan ho ne nto so